So hello guys, ngakabe bisa si sin hakan ka video nga. Wala man ta kasingin patay page pang po ka game mo. Pakin wan kay kay bro ta pa game hoj indon UAE. Iwan ro em kiba pinyo free kata kan patay ka free makarteng ka Winterland mo prolog try free snyo hi kata mano ta ka karteng Winterland mo tengan batay kata bat pang ka game ro mentak ken mi kai mo bat ka we ka iwa gon ro ngapani pi mo ka we ka iwa gon ro ngapani pi bat kum banga ong pi ru kan wan ka katana em ka iwa katana te pek lawan menta ngapani te pek prolog kan ga iwa katana kum ba ong lawan te mentak lawan bat mentak ngiro ngan pik i komen mo ki baya komen ki prolog nga hapo YouTube ngan pik i mentama dan don ba komen hapo lala don ki ba komen nga ba ong bakin sawan kita lalakin ko banti mo baka kum subunga kum ba padi nga kum kini mo ke pek kini prolog ngapani api te kum kini prolog ba komen nga mo te nga se tu piru kumbanga ang ane te ine te i kumbang ni iwo M10 jeng kata pi mu bang kan kai iwo M10 rong sau ta kata rong sau dengan patayo lik saya ri mo ya kata kai iwo M10 rong sau dengan pati berikan mana no andai kata kawe kai iwo M10 te lawan bat kan ka won pushman te kan won pushman hoat nyala yo ka jing yo ba ang wa kawan pushman kasawan re ka wa shotgun pushman mo kasawan re ka pati bahari pada ya ubah ubne bakam no bat katarik ka bakam no kasawan mo bat ngane tunga piru kat tu ka shotgun parot mah basa ikot ka shotgun parot ka baklan bah oj kato ngalati bah ka video hande sa sina video katuro ngalati bah nganong kato ka kan sawan lano e kato shotgun parot dengan sa bu video pi andang lalap mo ka shotgun parot kan wan lano mo de ya kata rong sapen iya pi kan wan lano orang sorry ngan din ngapen i mata nga sa sina video andang lap mo andang lalap mo sapen i biang atong na yo full review mo andang yo full review bakin wan hai dengan saya tu ya pi ban tangan ya lenyok saki event mo ngal lipet nya ki event bat shwa bangan lipet ai se ba shwa ba pin ya lipet ki event am de sebaban like nya ka channel jo nga ba subscribe mo bat I like kambun mo pelong mo kam stenat mo I like kambun kenang ba kam stenat ba de komen ro kambun kenang ba kam stenat manga mo de mentang ya pen ino shaki event ban mi ai hapoka game mo de ya bat ho nya nga kawi mo helikopter kasawan hapo game mo ya kata helikopter kasawan hapo game bat ya kata ka masawan ka helikopter dengan pati bahari pada mo de si pen EP mo sa pen EP ya ngel pe आइए देखते हैं बैठन मजा आएगा te fast even tengah lepet Jepang shwa ka Jepangka kata ka baong ngaka helikopter mo nan peninga pi yang ya lepet Jepang kata ka helikopter pasawan te kadai ka helikopter mo prolo kasawan ba yang barokoj mo bakasawan kata ka helikopter ka peninga pi ngajak takan dit ka video mo was new eri ba barokoj yang kasawan ka helikopter te kata ngapati bahari kasawan na perwan rimo te yang siapet kawan naman te yang lepet saka next update part te next update pada kadai kane perlo kadai ka Iwo ya kane ong ba kadai ka ai sakom to ka Iwo ai sakane ka ase wood pikar iwo wood pikar perlokannya kasawan ya kan erong kasawan ka iwo wood pikar kan kadema perlo mo ka iwo wood pikar pet kalong kemudian mo impang makana iwo wood pikar anda lawu mu saya ka update pet ada kan ka kill effect mo pet ada penyap ikang kalong tu pet ada penyap ke enemy kalong tu pet ka kill effect kan kadema kill effect but adalah penyap enemy ilong kopto kalong kopto ka jinyap mo bakato baset ka firing effect kalong kemudian pet kalong kemudian pedinya pimo kalong kopto malada fisiat kalong kopto bat bun bah kanero kalner bah kan kabut pikar la sayang dalami em ngasapan i bah happy full review mo imut ngasapan i happy mo imut ulang komno ngan pen i bah happy pet kalong komne level 6 ru kado hado full level kalong komne mo pet ani ke effect mo pet ani ke i bang de pet kan i happy level 1 de kalong komne mo pet level 1 kalong komne kana red level 1 ka stai kan level 2 pet kalong komne level 3 de ulai bang matang level 3 pet jam lai bang bangat ni happy am ani level 3 de ni te ani wow oh my god mg internet temo te pet level 3 te ani wow tang level 3 long tu cricket ne te ani level 4 kalong gop to kai firing effects but level 5 ru kamler ri tamang apa di pelar penyi iya pet level 5 kalong kom nema kalong gop to pet level 5 kalong gop to la fipin nya pi enemy kalong gop to te level ru kala best bahkan ero kala level ru kala best bahkan sa pinya piru kala level ru oh best bahkan level ru lete ani level ru lete am la ban ong sure page ani ginji ler te kabut pikar mo rolok te kam na fi comment rolok tinan kam na kan ka iwo pikar sawan kan ero bat level nyo pada kalong kom ne page
imut dengan pada tip hari sapen EV imut mah, sapen EV sibit imut ulang kono imut dengan sapen EV mah, mata dengan pala yang pen ilang hane na mga yon akan dit mah, pe ani ibang awut pikar te mana kuas ablu pala saya update ke game kasawan te imut dengan pen inga video une kan imut perlok imut ani dau kla bet sen mi da ani ila ruha kan gan ni te ani ibang mah pe imut ani te nganget try play imut te komna perlok internet ne komna imut ba lapi yele kai hamadan ro kalong komne lapi bat kane kadai katang kal level 1 sudah mo tang level 1 rupai kala internet tang level 1 rupai internet kane yang tang yang lepinya next update the next update padengan peninga pisah kane ka winterland te page perlok kane ka winterland te try platip kane ka winterland mo ba menomno sejuan kane ka winterland te anda saya platip kalong komne ka winterland mo kadai ka event ro kane finyo pun paki free mo kan iya ngata tang bang apala ro pen event tamo ngapala bahari ngopen event tang sapni pi andala ayo ba kane mo kane ka winterland ro kasawan dala next update pat saya tarik hau bening tang saya tu pi mo walawan kana tarik saya tu pi kawan au ai tama te kane ka jiyo jonga ro hakan next update kane kasawan anda akut une mo anda akut une te datip am dala akut une te ka ubni ladi bukrit te lawan kane ka winterland te ka jaka ba mitha te meswa bano kan mau kane ba don te kita ki jaka ba mas ngon kane ka winterland te kala don ka jaka tha ba hap tha te ne kan mau re people masuk ong ketamo te kane ro ka start kane ro ka winterland bat hanen don we bandal ngapan EP mo pe une bandal EP une di ivo bandal une mo ude ivo bandal pe ngapan EP bandal pe oni uni iwo bandar ular pa ni iwo bandar mo pralok mga paniya pi urus awan bet 100 barokot ini ba pen inga video sibit barokot ini di 100 bagi awan bet mo bet kejing ler bet ani oh my god ani kejing ibang temo fumla asu ban batai hang to te bar uni iwo bandar de jongka next hyperbook bo te ka next hyperbook rukas awan ha ondal akut uni event tengah saya tu epi tarik rokawan kana tarik saya tu ketaro kalau udah bandar de ha ka iwo mo kata-kata hyperbook bat hang nero pen i bat pen i hang nero ba kasawan ka ase ka membership o kali lepas no sorry ka ase ka ngelaklet bang kasawan atau mo te ngasai aturu ya kata te ya matagi cha ka wepat sa next update ngapat ngasa ong ngasa pen i ka next update pada kalau kono bat hang nero kibun ba ki event mata bakit ni mo bat ani bang ha hadin ro nalwel lepas la dia pasairu ase tu ka winterland ka maswa ka setlong kono kalong krit ba nomor balai ka krit winterland lawan ka winterland kamun ka day ubne di ubne krit ma ubne Christmas kum to lajan Christmas to te maswa ngapat inga pi maswa kalong komne ma maswa berarti me winterland maswa kalong komne kalong di Christmas bat kalong krit ba kum to maswa mono kan mau be la kai kanere mo mensuali kalong mentade ong ban long komne dan de ong ban long komne pade mau bahkan long adu kane try la sayang dalawan ka winterland de kanda yo jinyo jonga try ka syuhat tang kita pakai syuhat kita ong bandali adu kan dali de duk tama perlok jinyo jonga de kan su long hap tha kam to na jrong bat kalong krit no bat kalong pen plano kamap kom tahi ka jinyo jonga te ondal ayo bhanga ro sapan laja kan ka winterland ada ami la sai de kalong kono kamap ro ondal ami kane ting si epek ketama perlok mo bat on lawan kane ka winterland lite aning subang la kai kalong pun pagi event mo kalong bun pagi event ba pinyo free ai bat ting pinyo diamond kalong tamo bat tang kini hi menta bang yo sepangka game ondang layo bang sengan sa pelaj fi pade barang mo la dapi tanat ka video jong sebaban like ba subscribe mo bat share ke yung piro pelok kana bakin tip makiro bakin yo bang sa pelaj video free event ro la saya ondang layo bang sa pelaj free event sepanggo tu MS Dhoni oj atau sisi ngapan EP tu banyo free tu sepang tu MS Dhoni Henry bakaman ka Free Fire tata ka daw event jong ka MS Dhoni ro kim wan re te ka Free Fire India ro ngasnyo sa wana saya tarik te siapa je kata ondal awan te kamu di event jong tu MS Dhoni ro sawan asa peni kata ro event jong MS Dhoni finyo free kai te takum nem tak video kelakut kublai bye bye